Assalamu alaikum, Cuma күні епіңіз үшін қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалының 583 күні эфирде заман студияда Шевкет Аматулаев çalışmakta. Ахмеджетте әжелі ярдым екімлерін өлдірген инсанның қыдыруы девам ете. Борчоқрақ қасабасында силалы инсанлар эв Европ инсанлардан сорав кечірелер. Бақчысыра yolundan башлап, қасабаның әрбір соқақында силалы полиция ве ОМОН қадимлері тұрмақта. Партизаны койы тарафына кеткен yol kenarında бірқач автозак ве силалы инсанларнен автобус тұрайды. Ерлі сакелер айтқанына көре полиция қыдыруға илан етілген Бекер Небиев ақында сорав кечіре ве малюмат топлай. Бұл инсан кеченлері әжеле ярдымға етілген ұжымны esas шекленгенідір. Силалы ұжым кечкен жұма ертесі күн олып кечті, нетижеде 2 меляк олды, 2 яраланды. Қырым блокадасының 13-ші күні Қырым-Татар Мұхтар Жұмхұриеті бөле язынен билборд вақтынже ижғал олынған Қырым сыңырында пейда олды. Гүлсім Халилова шымды Чангарда чалыша ве соңки хаберлерінен таныш етмеге азыр. Қырымны Қамачав акциясының 13-ші күні Чаңғар, Қаланчақ ве Чаплынка сыңырларында фуралар асылда йоқ машиналарны мұнда тешкерелер. Бүгін Чаңғар сыңырында ижғал олынған Қырымны ве Украина сыңырына айырған нейтраль территориясында блокада активистлері бигборд ерлештірділер. Қырым тарафындан Украинаға келгенде оның үстінде «Вас витая Вильна Украина» деп yazılı. Украина территориясындан Қырымға келгенде есе оның үстінде Украина Қырым-Татар Мұхтар Жұмхұриеті «Хош келдіңіз» деп yazını ерлештірділер. Бұл ақта блокада активистлерінің не айтқанını сейретмеге теклиф етем. Мы решили, вот все активисты штаба гражданской блокады Крыма, что так нельзя. Нужно, чтобы люди, и входящие в Крым, и их выходящие из Крыма, должны были чувствовать то, что чувствуем мы. Вот то, что мы сделали, это мы написали, вот «Вас витает Вильна Украина» с этой стороны, а с той стороны вот то, что так долго, 20 с лишним лет, наши крымско-татарские лидеры и наш весь крымско-татарский народ ждал де юре того, что мы здесь написали, но вот де-факто мы сейчас это уже сделали. С той стороны у нас сейчас написано «Украина автономная Крымско-Татарская республика». Витаем у вас. Это на крымско-татарском. И точно так же будет на украинском написано с той стороны. То есть тот же самый текст, только встречным языком. Сегодня, мне кажется, поставлена точка, от которой начинается новый ход истории. Новый ход истории Крыма. Крым, несомненно, вернется в Украину. И не просто как автономная республика, и не просто как область Украины. Это вернется Крым как автономная Крымско-Татарская республика. Татар Мұхтар Жұмхұриеті. Бүгінгі күнге мәліматлар бұндан ебарет. Гүлсім Халилова, Олег Казыкин, Заман, АТР. Бүгін ярмадаға мұқадес ерлеріні зиярет етіп келген ажылар қайтты. Оларны Ахмеджет авалиманында Сойсоп ве яқынлары қаршылады. Бұл сене Қырымдан Мекке ве Медине шерлеріні 322 инсан зиярет етті. Қуанчлы көзлер, көз яшлар, жетебесімлер. Қырым мұсылманлары ватанға қайттылар. Тахменен бір ай ішінде мұқаддес меканларына зиярет етіп, олар авеслікнен, тез сұратмен пайлашмаға шықалар. Просто пек яхшы Кабанда көрдік, пейғамберіміз джамилеріні көрдік. Альхамдулляхи раббил аламин. Вот святая земля и святая земля. Hepimiz bek yakşı duygularla bardık, dualar ettik. Halk için, annemimiz için, halkımız için dualar ettik. Her bir yerlerde o kadar yakşı oldu. Haç 2015 senesi bütün dünya musulmanları için iki büyük faciadan hatırada kaldı. Sentyabrın 11'inde Mekke'de Al-Haram Camisi'ne kuruculuk kranı düşken edi. Saudi Arabistan hakimiyetinin resmi malumatlarına göre faciada 100'den ziyade insan helak oldu. Daha bir vakıya sentyabrının 24'ünde yüz verdi. Kene Mekke şehrinde Kurban Bayramı kaydedildiği vaktinde insanlar arasında baskı yüz verdi. Bunun neticesinde 700'den ziyade mümin helak oldu. 800'den ziyade insan yaralar aldı. Kırım musulmanları bu vakayalarda қазаланмады. Biz bu kazalar bolgan vaktinde yoldaydık. Medine'den Mekke'ye keteydik. Akşama yakın o yerin özünde olgan o kadar kalabalıkta biz daha onun nesini bilmeyedik. Biz karanlıkka geldik. Kelgende уже ушип geçken edi, olgan edi. Men ne düşüneyim? Erşi Allah'tan. Bela Allah'tan, kaza Allah'tan, erşi Allah'tan. Hayır, ecel.
Bu sene hacga 322 insan yol aldı. Yol fiyatı 2600 dolarını teşkil etti. Bugün yarımadaga 220 hacı kayıttı. Kırım Müslümanları muftiyesinin muavini Esadullah Bayirov'un aytkanına göre 102 hacıdan ibaret ikinci gruppa yolga çıkmaga hazırlık görüyor. Hepsi sağ selamet Kırım'a yettiler. İkinci gruppada inşallah yarın yolga çıkacak. Öyle niyetleneler. İnşallah her şey yoluna gitse onlar da yarın gelip çıkacaklar. Hepsi sağ selamet. Hacılarımızdan görüşkenimizde hepsi kuvançlı. Gelecek sene hacılıkka barmak için Kırım hakimiyeti 600 kvot ayrılması boyunca muzakereler geçirmeye niyetleniyor. Niyazi Osmanov, Jelevir Mehmetjanov, Zaman ATR. İslam devletine karşı cenkleşken koalisiya güçleri olar arasında Türkiye, Amerika Koşma Ştatları, Frankistan, Büyük Britanya, Almanya ve Arap memleketleri Rusiyaga Suriyani bombalamaktan vazgeçmege çağırdı. Koalisiyaga kirgen memleketler temsilcileri bildirgenine göre Moskvanın darbeleri vaziyetini daha da kerginleştirebilir. Rusiyanın Mudofaa Nazirligi bergen malumatga göre keçken kun devamında Rusiya uçakları 18 kere vazifege çıkıp İGIL birleşmesinin 12 obyektine hücum etken. Alman matbuat vasıtalarının malumatına göre ise Rusiyanın darbeleri neticesinde en azından 60 sakin elak oldu. Onlar arasında kadın ve balalar. Rusya ise bu malumatını reddetti. Kırım naş oldu, şimdi ise Suriye naş. Rusiyanın yerli kanallarının efirinde iştirak etken ekspert bildirgenine göre Suriye toprakları da Ruslarınki. Yakın Şark ve Orta Asya memleketlerini Ogrenov merkez yolbaşçısı Semyon Bagdasarov bildirgenine göre Suriye Ruslar için mukaddes yerdir. Çünkü Rusiyaga medeniyet aynı Suriye'den kelgen. Им кажется, что Сирия далекое место, да? Я всегда говорю, что Сирия это вообще-то святая земля. Это для нас наша земля. Именно оттуда пришла к нам цивилизация. Может, кто-то забыл? Вообще-то из Антиохии пришли первые, значит, монахи, священнослужители. Были сирийцы на Руси, да? Они были по происхождению не греки, не бог знает, а это были сирийцы. И когда праздновалось 300 лет рода Романовых, в знак признательства Николай II всю литургию вела не русская православная церковь, а антиохийская православная церковь. Не было бы Сирии, не было бы Антиохии, но не было православия и не было Руси. Это наша земля. Парижде Украина шарқында olgan vaziyetini normal şeklinde muzakere eteler. Көрішівде Украина, Rusya, Frankistan ve Almanya devlet başlıkları iştirak eteler. İlk evvela ular tar formatta almashnamalar alып bardılar. Şimdi ise muzakere ken formatта o'tkirili. İştirakçiler Ukraina şarkında o'tkirilmesi planlaştırılgan yerli saylavlarını muzakere eteler. Belli ki Petr Poroshenko toplaşuvda Rusiyadan Donbass'ta saylavlar keçirilmesini to'xtatmaga talap etecek edi. Poroshenko'nun Putin'den görüşmege istegi yok edi. Olarını Almanya kansleri Angela Merkel bir görüştürdü. Et je souhaite que nous puissions progresser. Il y a déjà eu, depuis Minsk, un certain nombre d'étapes qui ont été... Мау Веда 4 Украина авиашirketine Rusiyaga uçmağa yasak ettiler. Böylelikle Rusya Ukraina hakimiyeti Rus aviashirketlerine karşı kabul etken sanksiyalarga seslendi. 3 haftadan soň Rusiýaly 29 aviaşirketine Ukrainaga uçmağa yasak olacak. Sanksiya jedweline hatta büyük aviakompaniyalar Aeroflot, Transair, S7 kirsetildi. Olar hepsi işgal olungan Kırımga uçaydylar. Українські санкції – це відповідь на порушення російськими авіакомпаніями, конкретними авіакомпаніями норм двосторонньої міжурядової угоди. І незважаючи на заборону, робили польоти до окупованого Криму. Cevap olarak Rusya Ukrayna kompaniyalarını cezaladı. Kara jedweline 5 aviataşıcılar kirsetildi. Пассажиропоток в год примерно 350 тысяч человек. Количество рейсов это порядка там 1600. И с точки зрения денег мы ожидаем порядка 6 миллионов долларов. Meselenin çözülüvini kampanya transit reyslerinin çoxlaştırmasında koruyor. Misal olarak insanlar başta Minsk'e yol alacak, sonra ise Rusya ve Ak Rusya uçaklarına oturup Rusya'ya ketebilecekler.
Мы имеем право, как назначенный перевозчик со стороны Украины, летать 2 раза в день. В Минск летаем сегодня 1 раз в день, то есть мы планируем увеличить количество частот до максимально разрешенного сегодня. Мы можем, и я думаю, что белорусские наши коллеги сделают то же самое, запланировать самолеты максимальной емкости на этот маршрут. Rusya aviatsiyasında aytganlarına göre Ukrayna tarafından көрсетілген санкцияларını birinchiden Ukrayna vatandaşları isetecek. Ukrayna infrastruktura nazirliginde ise bu malumatını ret eteler ve o statistikasını keltireler. За перше півріччя 2015 року пасажиропотік між двома країнами склав приблизно 657 тисяч чоловік. З них російські авіакомпанії перевезли більш ніж в 2,5 рази більше, ніж українські авіакомпанії. Эксперт Андрей Гук эрте ядакеч Украина эбір санкцияларны агрессор мемлекетіне қоланмаға керек еді, деп қайдетті. Если его оставлять без какой-либо реакции, это слишком негативно для авиации вообще. И для политической, для Украины в том числе. Кроме этого, авиация — это, по сути, единственное сообщение с Крымом, которое есть у России. Поэтому, если уже российские авиакомпании туда летают, должна быть определенная цена за это, которую они все-таки должны понимать, что она есть. Украина devleti emin Rusiyada uçan uçaklarını yasaklamaya hakkı yok. Ukrayna aviakompaniyalары kanunu bozmadı. Rus aviatsiyaga meseleni açıklamasında ve ne sebepten sanksiyalar kullanğanında mektup yolladılar ve cevabını bekleyler. Elvina Sedulaeva, Natalka Kalinka, Islam Pinka, Veldar Ismatov, Zaman, ATR. Кереч боғазында құрылмасы планлаштырылған бұйық көпір үшін вақтынже көпірінің бір қысымыны иншаат еттілер. Оның ұзынлығы 1207 метрдір. Көпір Тамань ярмадасыны Тузла адасынен бағлады. Көпірні қабилігіні тешкірмек үшін толы юк арабаларында үргізділер. Бұл көпір қысымыны вақтынже көпірінің тек бір парчасыдыр. Шымды вақтынже көпірінен Кереч боғазында Тузла адасыны Қырымнен бағламақ үшін ишлер алып баралар. Беллеке Русия хакиметі Краснодар вилаятынен Қырымны бағлайжақ, бұйық көпірні 2018 сенесінің соңында ишке түшірмеге ваде берді. УЕФА делегациясы ишғал олынған Қырымға келмеге рет етті. Ярмадада мұсафірлеріні қаршыламаға азырланайдылер. Бұл вақта Қырым футбол бірлешмесінің матбуат катибі Андрей Черный білдірді. Беллеке кечкен сені Европаның футбол бірлешмесі Қырым клубларына Русия чемпионатында иштирак етмеге ясақ етті. Ақяр жеварында ерлешкен Мамашай шымды есе Кача деп адландырылған көйде еслі башлы инсанлар күніні қайдеттілер. Бұл байрамны Бірлешкен Миллетлер Тешкіляты та 1990 сенесі илан еткен еді. Ерсіне бұл байрамны октябрның 1 күні кечірелер. Эсли башлылар күні Мамашай қасабасының сакенлері үшін ерлік авиаханиде соғраду натылды ве концерт азырланды. Қырым татар Украин вирус нәхмелері янғырай. Қартлар ерлерінден тұрып ойнамаға башлайлар. Байрамны эсли башлылар үшін енді 4 ел девамында ерлі іш адамы Сулейман Алибеков тәшкелете. Бүгін қартларны ерлі санат тақымлары еглендірелер. 1 октября очень теплый день пожилого человека, потому что это самый благодарный зритель. Они так воспринимают с благодарностью, они ловят каждое слово в песне, каждое движение в танце. Қартларның сөзлеріне көре олар үшін НСС айырылған диққаттыр. Елар кече қартларның сағылығы зайыфлаша. Бұл кебі байрамларда есе олар өзлеріні генчлер кебі дуялар. Ана мен bu yaşa geldim. Şükürler olsun. Özümüzün vatanımızdadınız. Kırım deyip çok gördük. Kırım'a da gelip yetiştik. Allah endi bizlerge sağlık, cümlenin beraber sağlık, barlık, yaxşılık versin. У нас в совхозе люди уже выработанные, вы знаете, на виноградниках все.
Вот. И вот раз в году они собираются. Они не могут каждый встречаться, хоть даже в месяц. А вот раз в году они собираются и вспоминают. Медат Жипаров Мамашайда 1925 сенесі доғды. Декабрьнің бірінде о 90 яшыны толдырacak. Onun айтқанына көре uzun ve ağır ömür geçirdi. Sürgünlükte en қиын yıllarını geçirdi. Ama hatta o zamanlarda Медат Картбаба келечекке үміт besledi. Я всегда старался, если мне трудно, то я всегда старался перебороть эту трудность и стать нормальным. Ну и нормальная жизнь никогда, конечно, не бывает. Это жизнь, это она всякая бывает. Но надо, главное, никогда не переживать. Халқара эслебашылар күні эрсене октябрьнің бірінде қайдетіле. Байрам 1990 сенесі Бірлешкен Миллетлер Тешкілятының Генераль Ассамблеясында белгіленген еді. Киевде 2-ші Жиан Женкіне бағышланған серге açıldı. Айрыстен 1994 сенесі қырым-татарларының ярмададан сұрғын етілгеніне бағышланды. Серге Девлет шер мемориетінің мейданында ерлешті. Тәпсілетліжа біздің левқамызда. Бұл қырым-татарларының сүргінлігіне бағышланған стенд. Қадими фоторесімлерде қарт қадым қызлары еле еске шаялармен толу арабаны алып кетелер. Бұл есе Рустем Иминовның «Олюм поезды» адлы ресімі. Есерде қырым-татар халқы насыл етіп сүргін етілгені тасвир етіле. 1944 сенесі қырым-татарларны фашистлер или ишбірлік көргенлері вехайынлік япқанларында қабатладылар. Тамым бойле мал ташыған вагон. Екі дефа қараманы Алупкалы белі қырым-татар Мажаристандан келген Хабир Дудашыны Сергей мерақландырды. Оның айтқанына көре, чоқ яңы мираклы малюматлар огремді. Ну, по истории мы знаем, что крымских татаров тоже там депортировали, да и вижу. Точно так же, как и был конфликт между армянинами и азербайджанцами. Да, в общем-то интересно, да. Я думаю, что люди должны знать об этом. Зеречілерінің фікіріне көре, умумен бұтун стенд Рустем Иминовның кечкен ве келечек заманлар арасында адлы ресімі қырым-татарларының файджалы тағдиры хақында түшінжілерге далдыра. Конечно, можно увидеть здесь на экспозиции, как это происходило. То есть это, потрясающая по своему цинизму и лицемерию акция выселения народа, который прожил в 3 раза больше времени, чем русские. Тешкилятчыларның білдіргеніне көре, бойле сергілер тарихи саифелерні терен ве тәфсилатлы жаугремлеге ярдым ете. Ми показуємо такі теми, про які досі українська аудиторія не так багато знала. Це теми депортації кримсько-татарського народу, теми Голокосту, теми початку Другої світової війни. А також ми показуємо теми визвольного руху України, проблему співпраці українців і інших народів України з окупантами. Сергей башта Львовда олып кечті, ал азырда Киевде. О октябрының 6-сына қадар девам етежек. Соңыра Сергіні Черкасы ве Одессаға алып кетечеклер. Лилия Зенедин, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Бұл ноқтада яйынымызны екінлейміз, сілерге ей ақшамлар тілейміз, ратлық күнлеріні есе АТР-ле кечіріңіз.